Josephat Nanok niwe mukaririgite umweru wa kanjo ya mangavana. Anabailio kwa nyuma ya kurumwane kuro ntereche Gimbe Central. Kiraito muronge kumeneria ngwataniro ya NASA. Na bari mibaki merakia kawa kaunti ni Embu kuandamana. Eva mutegeri wa WeruTV no ntuwa kwetha kwatana na batu kirendeto cha Weru thaithatu. Watana na bauto gukurukira namba SMS niyo inya kibugo ithatu ijiremwe kana kire Facebook WeruTV kana kire Twitter @WeruTV na no thiro gitona imwe kwemwe gukurukira www.werutv.co.ke. Onbeto Afinias Imana. Nani mbeta Omorin Kinyakiremi na monerere to mathitho ntuko ya narua ne Jacinta Kagweria na tukiambiriria na Ntento ni ati ngavana Josephat Nanok wa kaunti ya Turkana niwe mukaririgite umweru wa kanjo ya mangavana. Ngavana Nanok athurirwe muthenya jwa narua kirege karoke mangavana mukawene jwa Hilton mushine jwa Nairobi. Na kuthirwa kwa Nanok ni kugo kinyithia muthia wathani wa miaka iri wa ngavana wa Meru Peter Munya na ithiritwa gitetera bonene ugaiwa mainya na ya maingi kuregana netwere thirikari ya Jubilee. Mwandiki wetu wa Ntento Boniface Mwongera ni agukari muchemani onejo jwa ngavana na ari na Ntento Jenkuruki. I want to congratulate Governor Nanok for his election as the new chair of the Council of Governors. Governor Turkana no Josephat Nanok na rino mukarigite umwero kanjo mangavana. Gukurukira ithurano bibero bithikire ntuko enarua Josephat Nanok na rino mukarigite umwero ari Governor John Murutu akendelea kugwatira gite kia munini mukarigite no Governor Embu William Kabogo aire chief whip wa kanjo mangavana. Kuma mubango jondo evolution jo kwamberia ikwithuto kwene ithurano bitano bya kanjo mangavana ari ngavana batatu mbite kwitha bathuritwe ngavana mbere ari Isa Kruto kuma county Bomet ari ngavana bairi ari Peter Munya kuma county Meru na ngavana batatu na Josephat Nanok kuma county Turkana. Ngavana Munya kirorero muthia na gwita tongeria bonthe babati kwitha bakarizwe na tikwa tugomba gaturumata kirite bya mwingi. May I also say that these elections were done under a very cordial atmosphere and unanimous. So it was a unanimous vote that did not have any dissent in ushering the new leadership of the Council of Ghana. I wish them well in their job, and I hope that this is going to be emulated by other institutions in the country, the way the Council of Governors has set a tradition of peaceful handover of power every election time. Thank you very much, and God bless you. Ngavana Turkana na dino Josephat Nanok kuranisha mbenjero kyo bishinishe kanjo mangavana no kali ajaza kuga. I do promise to do all that is within my powers to push the devolution agenda forward. I'm going to closely work with all the stakeholders in devolution
I have seen the benefits in partnerships and understand that they enable us amplify our effectiveness. We will source for alliances where practical. We will promote teamwork and mutually beneficial outcomes. Njanji munene wa Kenya na David Maraga ro kungwirite kiatho kigia ntukwe na arua na ugite na kuguru gukunene muno igatare kara mubango jonjo television jwekite gukurukira utongere bwa Sakruto na ngavana Peter Munya. We know you have done a great job. When anything starts, there are teething problems, and those are to be expected, and we want to congratulate you for going through all those teaching problems and being able to offer services to the people of Kenya. In this reflection, without any fear of contradiction, I would say that you will find that the judiciary has been an extremely good partner of devolution. And we have done this in recognition of our constitutional obligation to offer services to the Kenyan people in a manner that advances the constitutional objectives of devolution. Mukarigite umwero Council of Mangavaners ni Josephat Nanok na ugite na de akathinga tremetre yonthe ira Sakruto na ngavana Munya bombete ko trabatigite kiripotera WeruTV ko mushimozo Nairobi Boniface Mungera. Na Ntento ya Boniface Mungera ni agutwarwa riero ntuko ya narwa harato kuria no kuthugania kuthira kwa kibindi kia wathani bwa Munya kirikanjo ya mangavana bokethra bokemuthiria siasa cia Meru no kuthugania kuthira kwa kibindi kia wathani bwa Munya kirikanjo ya mangavana bokamuthiria kiri siasa cia Meru na no ithira witu twiraye kanari ni nyawa twireri turaku na ntere irori ukurukira na mbetere tena mari nyone nyake bogu idatu yerema kana nyokurukira Facebook WeruTV na Twitter ni @WeruTV na tukethoma maoni yaku ora tweta na mbere ni ati ana baile kuma gisio kya bunge kigembe sento ne bakwete nyuma akoromwa ne kurwere kwerekana eri na murimo mwana omwene wa kuma ntere cia thiruro jena na ongene wa kuma Mpenda na bakinyirwe sibitari ya Nyambene mushene Jomoa na gutuma sibitari nenene ya Kenyatta ana baba kwerere njire ne betite sibitari ya Kenyatta na nande akariba ntere ne bakwire thirikari ubona kya kumana na mpanga ye antubange mirongo ine bamamitu sibitari ne ya Nyambene irere mawa nyuma ya kwethera bakire mwikuru oyo Dennis Mugendi na Ntento ye ana baire ni bakwete kumani na kurumwani kurusia nthu ntere cia Mpinda Kawiru na Ntambiro wandi ni Yembe East ni Athiru jine Yembe Central ondiria na ku antubange nkuruki ya mirongo iri bakinyiritwe sibitari ne ya Nyambene sub county iria ijikena rito ta Yembe general kurigitwa ni untu bakurumwani kuru isia nthu kuringa na daktari munene wa hospitali ya Nyambene sub county tawen Dr. Kariuki ni ati mwana wa mbere akinyithirwe hospitali ne ntuko ya misi naonekana kwithirwa ari na dalili cia murimo jwa nthu cia kuru bamurigita na kumutumanira hospitali ne inene ya Kenyatta na aria akwirire obaire areto Juma ona kinyawe atumwa Kenyatta ini bati nthuku akwira njirene hospitali ni Sagana nyontu murimo jojo andu cia kuro ni jware yo kuingia nkuruki. Siku iliyofuata Ijumaa tukapokea mtoto wa pili wa miaka 5 wa kutoka Mpinda. Mpinda iko karibu na Ntambiro, na pia alikuwa na dalili zote za ugonjwa wa kichaa cha umbu. Pia tuliweza kushughulikia na pia akaanza safari ya kwenda kulazwa Kenyatta, lakini kwa bahati mbaya hakufika Kenyatta. Ugonjwa yake ilikuwa imekithiri sana, na wakati walifika Sagana waliweza kuingia hospitali ya Sagana, akapewa huduma ya dharura, lakini hawakufanikiwa, mtoto akaaga. Baria nabo bakinyitwe hospitali ne yeje kurigitwa ni bakwathira mantu ye Ntento iji na kaire kuria thirikari ibashughulikire ruo ni kanda mpempe nyoni mami rungua kila ero mwana njana mpempe kamwankene
ni kanamba kuya ukirire wanda wete nditangi kwa kianda pempe yeye na nyuma ndio bwe kuendo metero masuto twanjokina twanjokona kundi yo ya ndome no matwani da matwanji rengi ng'ombe savera ni arumirwe ne murungi ni arumirwe irauma nthu yekuma nthu na yakuona njia kwa riokuru ire yachirie ira yakwire na kuri ana na barumangiro nabo ano barumangiro no ibakwire ana bathatu na mukuru umwe na kweba batrone kabaraurire ginya bekuma nthu no ntuba kurumango ikuru eu Dennis Mugendi, WeruTV, sibitari ni Nyambene sub county, mushini jwa Maua, county ya Meru. Na muriri wa giteke ungabana kaunti ya Meru kiraito murungi ni amenerete ngwataniro ya NASA ne kiraba kuga bakaregana na ithurano bya mweri jwa inana kwethirwa IBC bakethirwa bakigarura itware koti na kiraito azutete miarie kethurano ne kya korokanise ne Catholic ya lare kiraito ariuga ati miario yegie yanto banasa ni kwenda kurenithia Kenya. Dennis Mugendi na utwande toi Kiudurano ne kia kuru kanise ne ya Catholic mushine jorare Igembe North na aria senator Meru kiraito murungi na umwe uria kwenda gitikia ungavana kaunti ne ya Meru ameneretie ngwataniro ya gisiasa ya NASA na kuga no kaba kwenda ikureta ndoa na rumena liria bakuga bakaregana na ithurano biejite kuna watu wanapanga furugu na vita hii uchaguzi ambao tunakuja, na wale watu mnawajua ni wale wanaitwa watu wa NASA. Ndio nasikia wanasema watasusia uchaguzi. Ukichusia uchaguzi unamaanisha nini? Watu wengine wanapiga kura na wewe unapanga vita, si ndio? Shetani ashinde. Kiraito na kuga kura cia bunge zigatarirwa ituone bia icigo bia ubunge na cia rais nacio citarirwe kirigituo gikinene kia MBC mushini jwa Nairobi untu buria ngwataniro ya NASA itikwenda ni kuregana nabu. Na tulisema kura ya MCA na ya mjumbe ihesabiwe katika constituency na returning officer wa constituency, na tutasema kura ya rais kwa sababu returning officer wa rais ni chairman wa IBC. Hiyo kura yote itakusanywa kutoka constituency
lakini yule ambayo atafanya hesabu ya mwisho na yule ambayo atatangaza ni nani ameshinda uchaguzi wa rais, atakuwa mwingine, atakuwa ni chairman wa Electoral Commission ambayo anaitwa Chebukati. Dennis Mugendi, WeruTV, kanisa ya Catholic Mushinejorare, Yembe North. County ya Meru. Na baremi ba kimera kia kawa county ya Embu ni bandamanite kumeneria kueneka kwa maguri ya kimera kiu na kinyochererwa kumari ya mbeja chio. Aremi baba ba kiwanda kia mwiri Anteresa Manyata ni bamenerete utongeria bwa kiwanda kiu bakiuga bate kuthingatira mawatho jareje kigukaria murimi wa kawa. Rita Mwaniki ni akutumenyithia nkuruki. Aremi akawa akiganda kia mweria ni marurunganite town ya Manyata nginya ofisiri cia munini wa county commissioner makinegena ndogo sedithiro kwa mbia ciao cia kawa. Marauga ati mathina maria mabetukagira ni kuona mbia ciao ni njerithirie muno. Sasa sinda yetu ni pesa. Mnajua sasa watoto wako nyumbani na tuna pesa ya kulipa visa. Sasa nauliza tunafanya kazi ya bure. Tafadhali shinda yetu ni pesa, hatuna shinda ingine. Mnaona sasa mimi naseeka na pepa kawa na mgongo. Sasa hiyo nini nitafanya hiyo tena kwa nini? Marongerera ati atongori akiganda gike matirumagirira watho wa uria marivi magirwo gwikwa. Kulingana na sheria na ile information tumengatha kutoka kwa wanakamati, inasemekana kuna kawa imeuzwa na bado checks hawajapata kwa society. Ili hali tunajua vizuri kulingana na sheria zinazofuata za kuuza kahawa. Kulingana na Central Auction, kahawa inafaa kuuzwa leo na after 14 days mkulima anafaa kuwa amepatiwa cheki yake. Hiyo ni sheria. Nake usipidiwa mwenoni urauga ati ni wageririe kwarania na tonguri akiganda giki no ati matia mwegua. Then we agreed ya kwamba ni Friday hawa viongozi wakuja wasomea wakulima rates vile watawalipa pesa yao ya kahawa ya 2016-2017. On Friday wakulima walienda huko lakini hawa viongozi hawakujitokeza. I tried to call numbers ya hawa viongozi, they never picked my phone. Muthenya wa munthe munini wa county commissioner ni wirire arimi aya ati buve akiumia kimwe ni magakorwa maya vembia ciao. Na kama hawatafanya na hawatasikia na hawatalipa, unajua judiciary koti ziko wazi. So what we'll do, nyinyi kama wananchi, ikiwa hawatafanya mko free kwenda kotini kushtaki hawa watu. Kwa sababu pesa ni yenu. Ikiwa pesa wamepawa, kwa nini msipetiwe hiyo pesa yenu? Kwa hivyo tumekubaliana pamoja na hawa viongozi, tumekaa chini, in a week's time tutakuwa tumepata mwelekeo. Kwa hivyo tutawaita, tutazungumza na natarajia by that time tutakuwa tumepata mwelekeo mzuri. Ni mururungano wa aremi akawa akithikia mweria makinegena gucerithirwo kwa mbia ciao cia kawa cia mwaka uyu. Ngiripotera WeruTV kuma mwena wa Manyata, county ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Niwega mutegeri wa WeruTV nuntuba kukwitana mbere kugwatana na bautekire mubango jujujwa Ntento cia Weru thaithatu na kire kiura kira tukurete no kuthugania kuthira kwa kibindi kia wathani bwa munya kire kanju ya mangabana boka muthiria kire siasa cia Meru itana mbere gutuma maoni jaku gukukira namba SMS nio inya kibugu ithatu ijire mwena tukethera tukithoma maoni jaku na tutete na mbere na Ntento ni ati utwire bura buthithitwo ni WeruTV burona na atekire MCA bonthe barabara mbungeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gote kinya umwe urungamika gitene kakana kiama kia Jubilee. Maingi ba MCA ba para bathuri na tigiti ya TNA kirengotano ya Jubilee thurano ne binene biru pathamirite kiamenekana Kenya kira kithirite kitongeretwe ni Martha Karua. Amwe nabo bainge bare byamene bira bikogwata Uhuru Kenyatta mbaru. Samuel Gaishimane akumurika otwere abo bonkuruki.
Katika MCA babunge ya kaunti ya Tharaka Nithi no mwegake achugetie kuruirira giti giake na kiama kia Jubilee tweJK Mwabo wa wadi ya Marimanti araone tweronkure Isusan Nguge Mwindu oranwe akamatite bendera ya kiama giki kiri ithurano binene bia mwanka uju. Omba kwegua MCA barabange babunge no bachonkonete manto na bamere wa bwega nonto 10 bago batachugie ithurano bibi bia Jubilee nyuma ya 13 bago kuthamira kiama kena Kenya na umwe wa wotwe Peter Muthengi Mubio wa wadi ya Gatonga kuthamira kiama kia ODM. Atongoria mwanya bakiama kia Jubilee ibegitwe bakioria aringi kura bakaunti ya Tharaka Nithi bathure antu bakiama kia Jubilee gake kuturenda kuthura atongoria ba Jubilee nekenda bathi na ran Jubilee ni thirikari yenu nene tukareterwa maunto na nekenda tugakara bwega tuko pamoja na kethira untu bobo bukathingatirwa ikugati gutire MCA no umwe agachoka bunge enderere ni rombaga kiria atongoria baba ni Jubilee tuwo tuitawa stronghold lakini tukero twerese stronghold inu yetu mbio tuonete tuona mbika ingo twikito sarenyo tukero tware akwa Jubilee utike tukona na kethira untu bobo bukaruthika gukamenyekana nyuma ya kithurano kinene kia mweri wa 8. Samuel Gaishima, WeruTV, Tharaka Nithi. Na mbunge wa Kisio kia bunge kimenti agati Gideon Mweti ora nawe irea naithirete kimeneria bara bakuruira itibinene bya kaunti ya Kiuga nipetene nibethirete paiteaniria Kisio kia bunge Mweti ora wiyekene alivondo arigache chabara bainge nibethirete pakira nga kana batekwana na isio bingi bya ubunge na kuti kinyake mwakithirete gitieri centrimenti na kagite ne uko mubunge huu uroko swagete ke utamuriri kiombe kethurano ne kia mweri jwa 8 ni amenerete mutongeria wa NASA Raila Odinga atekwendera arwiri kiombe Edwin Gitongana gutumenyithia nkuruki akiara na ndikibanda to musija mutindo mubunge wa centrimenti Gideon Mweti rea ariuga ate gicigo kia wikethiritwo gitejaneretwo kiri ugaibwa itebinene bya utongere ndene akaunti ya Meru ariuga ora arwirite binene takia ngavana seneta na rungamiri ba ekorubethete bakiga gicigo centrimenti gutino kithitwo gikioneka na kuga ate arwirigite kia ngavana batere kwira antu bantere ugitekira baketho bakibanenkera Mweti ariuga antu ba centrimenti batere ne kuringira kura mtoro ketho akibone bare na gitumi na ugekire thirikari akaunti ira ikeja tumenye ngavana no tukuthura kenda twiga urira bwega tumeana no tukuthura imbi tukaewa tukaero thirikari onandi no ntune kugawa tumenye thirikari munya akeja ukuruka imbi twewa thirikari kireito akeja ukuruka imbi twewa na ndi kuringana na biewa bila tukuona bila tukaewa into bila tukanenkerwa ndio tukameana no tugakurukia kingavana bo barungi lakini tuteri ukethwa kwina thina itwiro imbi tukona Mweti netete na mbere kumeneria mutongeria rutero ruregani na thirikari na sani Raila Odinga ni untu bwa kuga arwirite tanto kiumbe batere ni kwithwa bakiringirwa kura Mweti uro rungi na tigiti ya muntu kiumbe ariuga ati miaria Raila ni ugatiri na aretete na mbere kuga ati na gwitikia arwirite tanto kiumbe bakethwa bagicinda kiri ithurano twitite na mubunge wa teno egembe no thiore kinyo kurwira gite kiuna kiama kia Jubilee mauka maore na ugite ati batethira bakimakua ni arwirite tanto kiumbe ni untu na gwitikia gutigo kethura agicinda kiama kia Jubilee ariuga ngwataniro ira antu bo bathondekete kwethura bakethwa bagitaro kwa wingi bakethura bakirigire thirikari kwethura igita ngugi bwega tugakurukia dictator no ntu na ndira Raila Odinga ugu akwijakirwa na independent candidates ariuga antu bateta independent na kwa wakurorana kwa Meri Odhiambo wengwa security officer weka rathiro akwa kura ya uite abui na iguntu ko kuinge mono kura ite abui cia michujo na ndio tomba kwira antu waiwa kura ne cia michujo ugeta independent ni kwanza ndetere tene ndonere ja ora moyo ugire wona kuraja ja njirafu Kenya nandi kuringana na antu barabara ajukirie tigiti ya kurungama bara independent candidates ura baingei batwe muntu gutuchethera ate kumenya ora akuthithia ni umwe na gwikia kara bururi ni onjoka okay yokurukia independence is yeta third force igashumbura thirikari itikamba kurukia ni agenda ndene ya parliament mbarathi ni jiri kwina NASA kwina nyamu witwa Jubilee icho mbarathi jiri gucindana so gutena kanya ka force inge yire yeta independence ire ikarita kiama kiripotera WeruTV mbitagwo Edwin Gitonga
Na tutete na mbere na Ntento ene ngari iria ciatumikaga gukamata mathando kuja kura kirithurano binini bia Jubilee mweri muthiru ni baguteta bakiuga batari wa mbeca ciao nyuma ya kwa ngugi ni kiama kiu. Maafisa bara barongamirite ithurano biu na bakithetera baugite mari yau ya kuthangikirwo na anto bakethira bakirwa mbeca cio ntukune itikura ya Samuel Gisima na Nteto hii. Mweri mugima nyuma ya kuruthwo kwa ithurano bia kiama kia Jubilee ende athithia bankari cia taxi baraba petwe ngui ya gukamata mathanduku kagita ka ithurano bibu bariuga ati batikore wambia cia ukamati bubu. Bamwe bago bariuga ati ibako bete marandu kenda bomba wikira nkari no maguta na ende batigitwe bagicwa bora bakare amarandu mamu kumania na tubia tokai turaba kuona wantuo kumania na biashara ciago. Kuri tariki 21 mweri wa kana ne twakuire mathanduku ma kurutha nomination atwaerwa tukanengerwa mbeca na nginyo mutu twanengerwa ne kiama kia Jubilee riu gatukuma bamakana tumere makarega gutunengera mbeca inu mamenye tutiba mwe. Sio hivyo wanakuja kusema ati tuko pamoja. Tunaona tutabewa nginya biashara maguta na mwanko munthi kuma tariki inu tutana muntu agutira no ate na tutali bwa nombi kanambi. Maguta mwanko atwekirire kwanja na ngari athire kurengera maguta kangutu twacoka gwitakia kugira na kaboyo na nikenda na mbia yu nkinya munde tutanaribwa riu ne turigorwa twatethirie na raino nkinya raino tutiaribe ne tukurigwa ne atia tathithia bataxi gaki bakuga ati batarigwa ende kinya rugamiri bakura inu bakaunti ya Tharaka Nithi no beterete kurigwa mbia ciago. Ngatheti ya Monday last week yaugite makale bambesa by that week no rathirire ene kuthira Sunday. Lakini up to that nkinyo mundu gote report ya nota emwe tugwatete tugeretie kwaraniria na moto karinga thimu na up to now there is nothing which has been communicated. Utongoria bwa kiama giki ibarutete Ntheto ati bukithirwa bukurikia kuria anto bonthe ugikinya muthia wa kiumia kithiru. Tungenda ru twathura ngavana muthomi njuki agire gututhingatira turi bontu tio turi masura na gatwaumire tukigeria butumba kumwandikithia gitini giu kinene matwire ora kimatiga turiva kana tumenye na atengi tumenye ora ntuko ya tariki nyanyege kinyare ora tukagwo twina muyo kwa kumathiku mathura kairi mwena ugu mwandiki munene wa kiama gikundenia kaunti ya Tharaka Nithi Isaac Mugo na uretia Nto babu bage na ukiriria nkuruki nunto obichi nene no ethiete na mbere kubara itheria already right now ne gukuoneka wega ati unto kumwe ni kuri bangitwe na mamwete aribe especially Meru County Turani na Pius ni aribe no lakini Tharaka Nithi County ne tuko expect kiumia iki ikithira anamo makegwa mari aribe biashara baba bariuga ati ni rombare agwati mantu mago makare ithiru bariwe bataguchererwa muno kenda bakaumba kuthithia mbere biashara yago. Samuel Gisima, WeruTV, Tharaka Nithi. Na mutegere kuma Nteto ye Samuel Gisima ni tukona kanya kuru kende ugeta kurayonto rwaria rwa Professor Jacob Kwemenyi Neston Gitonga iroro yete nyumekaita kate kuraya.